TV. Riri ni Thaa ya Weru Wikendi. Ketheka mutegero Weru TV ambirigira nwithirite na ntuko injaga ibwaga nuntu bakona kanya kugwatanira na unikire Weru Wikendi themwe mbitagwa NTINYARI KINYUA jaja nijo twikirite urito tukobana arua kiri nteto chietu. Raila Odinga na njore yawe gukinya mirori ya kiama bakenya kwanza bakinyite kaunti-ini cia Kiambu na Narok. Gavana Njuke kwithukira mbaera agwa akiuga ni mugwana nikio ate gutwa giti kia ugavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Muruiri giti kia ugavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi Muzalendo Kibunja kuuga ni kagita ka Tharaka kujukia giti kia ugavana kaunti-ini iu. Akiama ba Meru kwanza kugambia Meru ori nkatha wa gavana Kiraito achemanite ne kuruntere cia Kiagu. Ankugwata ogeni okairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kome tukianjiria nteto chietu. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ithukirite kimigambo ria wari gavana wa kaunti wa mbere na kagitene gaka ukurura giti kia useneta. Njuki augite ragwa ni mugua nuntu naregere kurura giti kia ugavana achindana nawe. Kagitene okau na aringirite akiama bakiama kia UDA campaign ya kiuria kari kuringira UDA kuma giti kia mutongere wa Nthiguru mwanka MCA. Samuel Gaishima na chotariria. Imechemanio iraetongeretwe igavana wa kagita ka kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ntere cha kanthanje wadi ya Igamba Ng'ombe na Magumoni ya kuringira ndebe arwiririte bakiama kia UDA. Akiaria biathoni Bibu Njuki na meneretie itagaria ya gavana wa Gumbereni Samuel Mbaera agware akurwirira giti gia useneta kithurano ni kinene kijite. Itagaria Njuki akuga igochoka guchindana na anto batari ba kiwango gyake. Njuki ariuga ragwa na aremirwe iwera kagitaga utongoria bwake na kogu atibatiri kwigwa agichwa utongoria. Kore muntu umwe twashindana nake giti kia gavana negure ni arungi giti kia seneta na uria ungicindwa giti ate ukari akudefendie ndi wingi, yani muntu rakarankirire aura athie kurira twana gitwero twabinga cibitari achuka twarugura mochari riwa chotha bore cibitari achuka ikaritha eno uria gacha kwira ntu machuka atia. Nachokete aendekithia kuthurwa kwa arwiririte bakiama kia UDA gaki kaunti no ara endekithitie Beatrice Kathomi ora aijikene mono takabiribiri gitini kia mubunge wa Ekuru akimukathaga nuntu bwa guchinda mubunge wa kagita gaka gwa Ekuru Beatrice Nkatha kiri mchujo wa kiama kia UDA ara akuga Nkatha na aremirwe iwira o maretere mecheche ikundi na wao nuko juba yuba te tabra mangiana na magena na ngarida to magito thekagia na magoma nyamwere ngwiraga tika leo makindo athe makamberia kuga ni muthomo wanju kwa machinithia ni unaringire kura mukoni ni mwamonira mukoni mukinengera kabiribiri antu momwe ni mangwatire thoni kakanyo ni munane. Kirigiti kia MCA wadi ya Magumoni endekithitie MCA wa kagita kakithinji Savea urakinyagwe arikiamani giku kia UDA. Emonto gwetwa Kibiriti
Monde tuchituri kia makia UDA na ndaka yetu ya UDA baba nereko. Ino ndaka yetu. Ikiathoni wa giku ara MCA wa wadi ya Muthambi Wilson Nyaganderebia Muisraeli Oranjoki ajukitie ari munini wake areganite na ndeto ati atire kithomo kia degree. Andu bangi bari Muisraeli agatumuramu kiromo nitamukwa mtu. Ngiroma tikambe aganto nalira kantu bageta akabalete competition ndio nitamukwa kwa. Nitukwaya kana kiroma tisikala bya mtu. Mimi niona masomo, niko na experience, kutawala ndio mruya miaka 10 miaka yana baba takambi nyenje tumukiroma nikienda kaka. Nkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshma. Kirinteto ingi nandi muruiri gitikia ugavana county Thaa Nithi Dr. Mzalendo Kibunja ugite nandi nikagita ga kariba Tharaka gutongeria county wa kiari Mzalendo ugite wari tayari gutongeria kariba county aritia jaja riria agwikitie kampeni cha wentere cha Gachoroni Kirimbo na Gatunga. Paul Kabithi na gututariria chikinya. Agere kirindio ngati ya kentere monye cia Tharaka muthenya gwemthi orakorora giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Mzalendo Kibunjia natheretie kagiti gakinyite kamutharaka gukarira giti giki kia gavana Mwankoya na tiu gatugarurire turuta gite kirimani na gitwira mianke 10 kenda me mwarande tone naka igatutethia tabura gutethia antu babangi tigatukubamena itubendete muno lakini turiuga gatugananie ana Tharaka Nithi bonde baigwe kathina gaku kareo. Kibunjia kithiria thirikari cia kaunti cithiritwe ikinengagirwa mbeca cia ngatiga indi gutire maendeleo maithiritwe makionekaga ntere-ino cia Tharaka. Pena roye Tharaka Nithi kira mwanka tariki 1 mweri wa 7 ojo tolieta kwambiria na ara auke kimbitwa 10 tigere eweya wa bilioni 5.5 5.5 billion kila mwaka. Tariki ya mweri wa 7 akaunti yenu na ara National Bank na ara Central Bank na ara igekirwa bilioni 5.5. Wewe mianka 5 bilioni 27 utiagwo muruthere itu antu betu wanaboga wachokia kaire utieke mukona. Utieke muruthere utieke mukona. Akiuga gwandia Gatunga kuringana na bura iri nene batiri gutengagirwo mbeca inyingi kiringithanagwo na ira chingi. Barabara chenu icho nthuku. Waya basares ibyo bamuthia kwewa basares. Waya mbio ibyo bamuthia. Wogwende okegwa national government de Koromia Turukana. Era tigetwa nyuma mbeca imbingi nkeroki ya constituency ile nchonde niyo ndauga ndengavana ndenda kugwira atubaga Tonga ward no mwankanga akikisha nkaburumya mbeca imbinga inge nkerokia ward irenge kenda nabyo bukira bugana tababangi. Na kiri biashara ya muthanga ira yethagirwo gitigia nterino cia Gatunga Mzalendo na tariretie tweka ngavana utia muthango kagurwa rujeni no ntu muthanga uregurwa ngiri ciere kana ngiri 1 ukathi kilomita 30 chionka ukendia muthangora ngiri 30 na ugurire ngiri ciere iyo tukuga turienda muthanga hunde no kamatwe irori cia county otoro depot town marori mama kugura makayaga towni makagura muthanga depot na tukubera imbechigana bakuruta Ratiete tiendere agande goroni muthenya we mthura kurura gitikia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na kiama kia na Kenya akimenyekana ta Dr. Mzalendo Kibunjia aratindia ciece cia kentere monye cia Tharaka arathibwa Gachoroni bwa Kirimbo na kurikiria thokoni Marimanti. Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Beto wa Paul Wakabithe. Mutongeria wa ODM na muruiri gitikia urais rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga na akinyite Meru kire kwiringira ndebe gutweka mutongeria wa mugongo Raila uro kuthingatene na atongere Kathumba mario minister wari Mipita Gatraumunya na kinya gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na bangi Kathumba ebariungite kinya ntere chatigania na kuthirikiria muchemanio jo ntere cha Kinoru akira Raila Odinga ne kirete Meru mawira ne Kathumba tare okuru
kurugurwa kwa mira akiuga mwambirio nejo mweri twitite kugekirwa kirore gya kuruguria mira kwendwa nthigurune ya Somalia. Muthuri Murioki na report ija. Muthuri Narua Raila Odinga akinyite kininge kinoru kwara jairi nyuma gukinya miaka iri mithuru ndirendagia BBI. Narua akinyite kininge kinoru nikendomba gutirimana na Meru akibaromba kura cia urais. Andu wa Meru mugeni keire. Raila Odinga akinyite na mwana atongire bange mwanya areo Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Kirito Murungi, Peter Munya na bange babengi barabonekene be muringira ndebe nikenda atuika mutongeri wa mugongo. Azimio mumesema rais wa 5 ni nani? Kenya nzima imeamua kwamba watampatia ndugu Raila Amolo Odinga kiti cha urais tarehe 9 mwezi wa 8. Na ule uamuzi tunasema siku ya leo ni kwamba sisi wa Meru tuko nyuma ya baba na mama. Wanakubali wenu mikono baba aone. Ni baba na mama. Salamu za Azimio. Azimio. Kwa hivyo leo tumesema form ni baba, mama na mamba, ndio? Honorable Raila Odinga ambaye atakuwa president wetu this year in August na deputy wake Martha Karua, ya kwamba watu wa Thaa Nithi wamekubali ni yeye atakuwa rais. Mimi najua mlima imebadilika na mlima inasema ni baba kwa wakati huu. Na muomba kitu kimoja tu, angalia yule unaweza amini, angalia yule ako na rekodi ya kuchunga mali ya umma. Ukiangalia leo hakuna mwingine yule anaweza kuchunga shida za Wakenya ni Raila Amolo Odinga. Rwarira miraro tharukiarirwo muno Peter Munya akigwe kanya kuga ntariki 5 mweri wa 7 nirio nthiguru ya Somalia na Kenya bagekira kirore gyotigira thoko ikurugurwa. Indi amana bubu Raila Odinga atagota mantu jegi kimera giki. Kwa hivyo tarehe 5 mwezi wa Julai hiyo mkataba ya miraa itawekwa sahihi hapa Nairobi. Tarehe 5 mwezi wa Julai. Wewe weka miraa yako maji, nyunyusia maji, tengeneza shamba, soko imepatikana na hiyo kazi imekwisha. Raila Odinga agwajuka kiti kia urais Munyageta na mbele kwa minister wa agriculture. Huyu Munya amefanya mzuri sana katika wizara ya kilimo. Ameleta reforms pande ile kwa sekta ya mahindi, kwa sekta ya majani chai, kwa sekta ya kahawa, kwa sekta ya pareto, hata kwa kule ya avocado. Ndio nimesema Munya ataendelea kufanya kazi. Amna bubu nekite wirani ati ageta na mbere korona ngukumo na kinyake jotonya rutero rwa Meru rukethwa rugika iwanda bibingi. Hii eneo hii itakuwa ni a manufacturing hub ya eastern part of Kenya. Tunaenda vizuri. Vijana watapata ajira mingi zaidi kwa kwamba mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Nitaziba hizo mianya zote. Kiatongire babo kinyite aja areo maikimarkanina uroithura kiromba Raila muno kwithwa kiwatine Munya na Giraitu. Lakini nao mandugu zetu wala wanaenda huko juu, hata wao watu support hapa to rescue kiti yetu ile inasaidia walemavu. Hatuwezi tuseme tuna support juu na hapa chini sisi tubaki tunateseka. Na ninaomba baba wakati unamalizia tunataka kuona Munya hapa, Kiraito hapa, hata sisi tujua hapa tumebaki tukiwa safe. Ontubrantu baba ingi bagweterete
endi Raila akithirikiria ombere kuthirikiria uju atagweta mantu jakire itoko gwatanira munya. Jeshi, get together. Jeshi, forward march. Jeshi, about turn. Jeshi, fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Raila Odinga kwithurwa kinyite ndene kiniga kinoru na kwithurwa kigambia Meru betho bakimuringira kura ntagi kenda mweri gwenana kya gutegero nandi ni kuona kethira Meru bakethurwa bakithingatana na uge bwawe. Nkiripotera Weru TV kuma kiniga kinoru betamuthuri. Na kukungi munini wa mutongeri wa Nthiguru William Ruto na akinyite kampeni chawe kauntini cha Kiambu na Narok. Ruto uro kuthingatene na kiama bangi bangwataniro ya Kenya Kwanza bare Musalimu David Moses Wetangula na bangi ni betete na mbere na gwikira kariba ntere umawira nja kubatungatira na kubokire wona batonyo tongeriene. Tukoya narwe munini wa Rais William Ruto na kaboria yawe ni bathithite ndiunga ntere cha Narok na kinya Kiambu kiregerera kujuria kithetigia kura cha Kenya Kwanza kirithurano bya mweri Jwenana siasa cha kumenere rutero rwa Azimio ikioneka kugwata mwanki. Nimesikia wale majamaa wa kuzimia, wale watu wa tikiti ya madharau ati wanajaribu kutusomea ati tumuheshimu Rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niulize Bwana Kitendawili na Martha Karua, nyinyi mlikuwa wapi wakati sisi tulimpigia kura Uhuru Kenyatta? Mlikuwa wapi? Wacha utapeli. Mnajifanya saa hizi ati mnapenda Uhuru Kenyatta. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji watu wa kusimama na yeye na kumpigia kura, nyinyi mlimpinga, nyinyi mlimwanzishia kesi, mlikuwa mnamtaka kumpeleka Hague. Saa hii mnajifanya ati nyinyi ni marafiki wa Uhuru Kenyatta. Shame on you. Bure kabisa. Ni kweli ama si kweli? Hawa ni matapeli wa mwisho. Bure kabisa. Akiaria ntere cha Kiambu, Ruto norotete rutere rwa Azimio akiuga bate kuguna mwananchi wa kawaida. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, hata kama nyinyi mlizaliwa mkivaa suit, sisi tumezaliwa tumevaa mitumba, lakini sisi ni wa Kenya na hii nchi si yenu peke yenu. Sijui kama tunaelewana jameni. Sijui kama tunaelewana. Hawa watu wawache madharau bwana. Hawa watu wawache kiburi. Na mimi nataka niwatangazie watu wa Kiambu ya kwamba mwaka huu tutaondoa kiburi na madharau. Na mtoto wa maskini ataketi meza moja na mtoto wa tajiri, na sio tafadhali. Kuruki Ruto na ugetae wakanyaga akinyanire mubango jwa Big Four agenda juria kuganejwa areterwe ni ngwataniro ya Uhuru na Raila Odinga. Tunaanza kwa kubadilisha uchumi kwa kupanga jambo la kwanza, na jambo letu priority number 1 tumesema vile tulikuwa tumepangia pale kwa Big Four, tunaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya. Vijana wa Kiambu muko? Vijana muko? Atongere bange bare wa Ford Kenya Moses Wetangula wa ANC Musalimu David na Ndindi Nyoro bakioneka kuorota rutere rwa Azimio ni kudhuka kwa uchumi. Na hatuwezi kukubali rais anayeondoka atulazimishe kupigia mtu kura ati awe successor yake. Kwa sababu mtu akiwa muradi kwa kizungu tunamuita a puppet and a stooge. Akija hapo atafanya yale yule alimuweka anataka. Mnataka muwe na serikali ambayo mtu wa chini kabisa pia anajivunia kuwa kwa serikali hiyo. Hatuwezi kuwa na serikali na nchi yetu itekwe nyara na familia 3. Wao ndio wana decide nani atakuwa nini, nani atakuwa nani. Rais wetu ile fertilizer inatoka 2000 last year. Inatoka 6,000 saa hii. Hii handshake na hii kuzimia na hiyo kitendawili wamepeleka maisha ya Mkenya wa kawaida juu. Na ndio tunawaambia rais na kitendawili na muradi yake lazima wakwenda nyumbani.
tuongozwe na hasura mwenye yako hapa. Baada ya kutenga Ruto, bei ya sukari imeharibika, bei ya mafuta imeharibika, bei ya chakula imeharibika, bei ya petroli imeharibika, hata nini, hata bei ya mitumba imeharibika. Gicigo kia Mara ni gituikite kieni gia ntangurutano cia gisiasa mono kirigite kia ugavana bobonekete kiri siasa cia Azimio na UDA asiasa bonthe bakioneka kuruira ringi kura baba Mara o muntu agikuchiria gichunje kiawe ntuko ya narwa muruiri gite kia ugavana Erastus Njoka uria ari rungu rwa Azimio na agambitia kariba wodi Ganga akioneka kumeneria bonene gavana wa Nandi Muthomi Njuki kiri rwaria rwa Njoka augite Njuki na achokete kaunti una nyuma bonene na ni untu Nandi botakari batethiro bagetikiria. Mwandiki wetu wa Ntito Mwati Mugambi ari na ripoti je na njira inkinyaniro. Ichigo mbunge kia Mara gitongoretwe imubunge Kareke Mbiuki gituikite taitumo kieni na nkinya kibaro kioringibo cia chande ni akaunti ya Tharaka Nithi. UDA Kenya kwanza, Kenya kwanza. Rwimbo rwa gichia cha Mara rukugwata mwanki njumaine ya kiumia giki wane munthi no aruthiete na mbere gukinywa akariba gichigo mbunge giki na babakirua mbokagiria. Kura ya gavana uria uri kuri uria tuite twenda kuthira ni ciegana njale iguru. Kura cia professor uria mureterete miti amwakira university baba ni ciegana. Asante kabisa. Kacha itere mundikiri rwimbo gwa ruru Professor Erastus Njoka uro kwenda gitikia gavana abo akaunti ya Tharaka Nithi ararauka nkethania mbari cia nyinga wandia Ganga akiri gichigo mbunge gwa giki. Utongori uyu turi nau ni mwega, uyu turi nau ni mwega, koguo turi na sababu cia kuruta uneneni nigetha tugia na utongori uria mwega nundu tugekara ugu ndice bugekara nimenda kumwira no nginya turute wira turi bamwe tumarutone neni. Njoka ari gwa nyingenu arameneria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki akiugaga Njuki na thungiritie kaunti ya Tharaka Nithi ukianibwo gintwire na nwagwe aomba kumiruta. Ukona maukana magari mamanene baba mangari thio gumakiuga twaruta ndiria tumagutwarwa ni runji twithirwa tukiona runji kuntu kunta Tharaka Nithi riu tutina ndaka nitugengetwa maendeleo na nini mwira no angiza tukalwa nabu na ningwitikia muyo nundu muri andu makwelewa mutitikira muntu ongodwa ni andu matina meciria mega tugwitikaniriria Ibaroni gwa giki gia gichia cha gavana Muthomi Njuki na kaboyo yake munthi baramba magema na nkinya kwinjire bobi mbari cia kare mwari no rio kwegua ndake mwe amirana igikamirana no twagura bwite riu wachutho ibai magutuni bai na bantu beta kwa kare na mwembe yothe ni bantu bagukethua kwetha no ndakemwe anechorire ni gwa kurichigira achite ciabanga gutungana baba ciona baba makengi bamuno mauga twibithe bara twibithaga matekengibe makauga ruthanga na karuwe matacha ari thokoni we ni akare gavana Muthomi Njuki na kaborio wake barameneria na guchikithia murengo wa gichia cha wa Professor Erastus Njoka. Muntu agacha kare omonene muracha muthenya rio rirungi akarunga marungu rwa thoko kamwira Muthomi wa Njuki gutewira rutite guku arungi rungu rwa thoko eno na ugane tarume maria magendaga gukethia kamene nyomba cia mwene makirugerwa matumbe makiuga bura murume ari muthuku ituma tukuromba turi family ya UDA tunengerwe nafasi tunganishe ringi thirikari kwambiria guru nkinyanthi na bari aguru bariko ikundi bibibire bieri Mara birionekana gwikujeria gwakira gikundi gigikujagia mbari ya kwao wagwata mbeca inu umenye ni iria ciaku uciukiririe iguru uiboere wire Ngai mwathani Ngai theri ya mbeca ino nundu ciaza kwithirwa iri ndoge taru negwire murerirwe ati mbeca iria mukunengerwa guku ati ni ndoge kana mutegure mundu akiwa radio ni ndoge
Mbeca cia muthomu anjoke na cia baba yao ni ndoge. Kiripotera Weru Wikendi kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Gucokire nkatho cia mwanya mutegerita na mbere kurumira nteto cietu incokerete nyuma kagitagate kuraja na nteto nkuruki ukebibia mutambo. Beta wa medical enturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitikia ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru kuke. Ndiromba gitikia senator wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki arandire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Noe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithro nya twina ICU as a public hospital. Ndiri learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado hata seroli lava nanti na hata nanti jo karamba nanti jo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu ko anda komba kuona kana roi lakini
Ikura ile kuona roi. Ikura makala, ikonya sibuwe ngoko, kawata ngoko ngeta nkendia nkona mbesa. Kuto ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi, yo gatukiria. Gavana Ikiraito Moronge ageretwe akuruka na etikwa. Ikiraito Moronge, Ikiraito Moronge, Ikiraito Moronge mero. Antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera nguwe ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ngondu turi amwe. Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumeri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunchi kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile, na nandi tori na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Reino Mabati. Kugwata nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Gucokire nkatho cia mwanya mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera kiama ba Meru kwanza bareo munini wa Renturi kire kuruira giti kia ugavana Linda Kiome ni bakinyite ntere cia mbeu na arabatemanite na ikundi bia ekuru bakiaria ni boritie kurugutonye ikundi ne kenda guciukirio turone Linda no kari amona muruiri giti kia mubunge wa ekuru county ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia na kinyankatha wa mubunge wa Tigania West nangi na kuseneta Renturi na chemanite na arimu ba county ya Meru na kubathaitha kukurukia ta gavana wa county ya Meru Kevin Kimathi na chotaria. Linda Kiome uri munini wa seneta wa Meru Mithika Lentururo kinaneletikia gavana wa Meru kithurano nekiyite na atongoria bangi mwanya ario mwekuru muyumba otigania Sheila Kanywithi Elizabeth Kailemia ibatongorete kire kiatho kia kwambero bwaro kwekundikie kurumbe u yakyo simbio na moro toburu ya kuatila ekuru maturene tukulonche CPO ya sublocation teu ni kanda services cheta watia ipo kuereria atongoria bau bakiari bauriti mwingi ushumya kuona bau kumaikundine mwanya mwanya nikenda burubuka gunika abwani ambesha cia thirikari ikete ngwera ngakuraire iria cia ndaito itotonyete ke kundine ke registered wetabo ciandikithie kundine fulani kenda chaki eja bunengero bwekira account nenu
mwekoro karambu na inge cia thirikari atireta cash ikaretwo cieke cheki nyange ndobo tetheria no tunkumenya ngekoro cionthe itikundine bamami bakwa ambwire ikundi bibi byetu na kinya ikundi bibi byetu no ndobie na baba betu pocheke bwe tayari ikenda bombe gwekirwa mbesa kere CBA cietu na ikenda tombe igwitango gibwega table banking kedroro na to becha tonini ukiromba gikundine ukomba mbesa ke o tukomba wikiana beto skuru na tukomba gwita biashara cietu kwenda kubwera bi kintu kenge ne bi bwije kuthima tempa bine bitha mometa une bena ga ekuru ne bi potumaga nja na mechie na community ikara uikari boka mama community gakwa kanatia bine bumenya madre twikikaga nja cienu abunge bakiringira ndebe kya UDA kila kitongoretu munini wa Rais William Ruto ibaurite mithika kwa tombarubu anikirite kya gavana wa Meru mweri wa 8 tariki 9 mwaka yu hasira wetu gavana eta wa mithika rentore eta watia ambo hakikishire antu betu mithika rentore amberere mbwire ngugecha Meru county igaitawa no batwe na ekoro na youth na antu barabe na mawathe tukanenkairwa 30% a contract irika nenka na irwara Meru county jote mantu amega kuri antu boru tokama kana iburatire ozimika ene na tokiera babu iburazimikire we bayundi Nkiripotera Weru Wikendi kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi akiariri kundi bya kuru mwanya wa dini akia go sentiment nkatha ya gavana wa Meru Priscilla Murunge kagitene kara akubagunaga na kiginaga taweza na moritani jegi otumiri bakigina kiu na aborete guchuma ira magita kwa magita kuthimo murimo jo nyimba mono ya nyonto na nyomba ya mwana nugite ontububo ukabatetheria kurwana na murimo juju turejo twikite mpanga aja county-ini ya Meru kagitene kaka murimo jo nyimba jwithirite jukianda nkunywa ja county ya Meru akiaria na ikundi bya ekuruka thomba kuma wandini akia gonkatha ya gavana wa Meru Priscilla Murungi na bainyirite gushumiria gwita magita kwa magita kuthimira murimo juju muno nyonto na nyumba ya mwana gitumi ni kwithira murimo juju jukamenyekana kuri o mwaje no atirito na akabwa buru kuthimwa free kuthimwa mbio ne free no tonto baingi balere wa ikansa nonto wajagua mwanka tukoroka mbere kugo murimo irogeta sibitari okuigua wajagua ikiu wajagua gonto konge ugatora kugura tupanando tondawo kenyunyo kigwa yasendi ugeta kuthimwa ukarwa ana wetere mbio ntukweku tafadhali itwera ekuru ndie ukathimagwe murimo wa kansa mono nyonto na nyombe kugeta ate yo siari aditite migambo ije kagitene kara wena atongeria bangi kumakire thirikari ya county bakuthomithagia ekuruba wa moritani jige kigina gya toweza naga twenderete o tukeja naga phase 1 bwaewa bwasokia bubwaga mbesa ite na masiaro bote sokia na any interest boka bwetha bwa ingiri 50 mweri jo boke wale urenge bokaewa ngiri egana boke wale urenge ngiri 200 kulingana na ure bogo sokia okuigwa na mbesa ikendelea mwanka gutirio punka ke Priscilla Murungi arembio are fast lane na muthia buruba mabatongeria bakionene kumeneria pinzani banga bana wa Meru Kirito Murungi kiri siasa iji turenda mutongerio ro karinge tumendene Meru county kana turenda mutongerio ra wena maendeleo tukwenda no tukwana nyato ina antiera tuina twana twetwaja miaka karija kwija ukona Kirito Murungi na thuganitie bwega ategera ona ndiguru yetu Meru yetu ikomba gwita na mbere Kirito Murungi athithia mikakati ureke baki athithetie auga ndenda Kenya Vision 2030 yomba kwithira ria twana guti county ngindene Kenya ithithitie mikakati ya vision kana kioroto kana aria kwenda Meru yomba kwithira hitite kana na aria county ciao ciomba kwithira cietete tiga Kirito Murungi nwenka wina vision 2040 no toto ria erua na kanto kanini tukona jaka kwena oma no tonaka mathe bibilia nena mutharaba ariko acoka bejera baire abene ile rubia white tetie ate bari edia mtu kana kile rubia white nende mtu akaewe heshima ate agokora leo agotongeria Meru
manto jothe anto beto mane matumategetatia matuatiura kuma wandini akia gugicigo mbunge ya Central Imenti nkiripotera ndeto cia Weru Wikendi rekwa rito ni Mutugi Kare. Mubunge wa gicigo kia ubunge kia Gembe Central kubaikire ngono riti aciari kwithirwa bari na utore na arimu kenda gukiria kithomo ntere wa kiaria ndira kuruguragia irasi biri na kuenja na mbeca cia kweruya bingi. Mubunge ujo ugite uthugati gatika mwarimu na muciari ni untu bumbi kia kugwitha kithomo gicigone kiu. Mwandiki wetu Antiso Dennis Mugendi na gututariria nteto iji kinya. Twenera murungu baba mutana na kirundwo mutharu ana batonya kuthomera kuba kona gere nimbi ikuria ingi sukuru nese gicigo kia ubunge kia Gembe Central nikio kiuria mubunge kubaikire ngo akwira arimu na aciari baciurie basu entaira ya ntai iji aritani twena baba kwana cukuru nilicio metio bwakira ni bibi tu matura mungu itiria max iko loka maneli mukwana twena kibarua taiba abo nkwera bunga kinya woni ndeyo no ntubambi tutomba wakaira sibira kutwekarira na bari amba mabati mairasi na bya mabati na mbao bakere ya wani mpio ibakuona maxi nyingi lakini arakuria kathutelene atakuona mbi itobweta kura ni mbie kurere enge akinyite kurugura irasi biri bibieru sukuru ni ya Kithare primary kadhate ni wandini ya njia ona kinya kunenkana cheki ya milioni 2.9 kuthonda thondeka bikuru mubunge kubaikire ngo arira aciari baba ni babateretwe igwikira kithomo kia na bao maiciriene aritani bare aibonetwe na rimbo bako tosha na bai tayari kuritana lakini mwana ari akweya re kage omuritanira mujie to an example nyinge mwekamba especially candidates ba form 4 na ba standard 8 mwana ka register kerio akaeta aetera mwanka ntuko yae ya kerio mwana wake ya kwerware kwe byakona aciari watia munda rondo ukara kuremare oetera mbure kaura yakea endo atamure no no etoketha indi etoketha kioro kirina mwanki kuithia kinya professor wa kithomo George Magoa. I disagree with Magoa. Now I can say it for right here before the media. Manto ya kuwa mwana ara kuthoma neta akerwe mina kata hiyo. Utomba kwa ng'ombe ikamwoneta atueroria. Kimbi akamwa. Magoa kuwa mwana arengesta kerio wanake enda na ete ende yerwe. Yuko ne ikwaje kinyana athao na kinya kwekera aciari uthao. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, sukuru ni ya Kithare primary wandini ya njia Gembe Central County ya Meru. Thukimbithe kuma gicigo kia ubunge kia Central Imenti bejete amwe na kwarira kithomo ntere batongeretwe ni kimathimugu na baugite gicigo kiu ni kina mibune na kimathomo na nandi ni kubatere gutura ntaigira ya gugiukiria niara borete kinya tongerie banyumba 10 kubagwata mbaru kenda gutigira aritwa bonthe ni bagwita skuru na gutwa gutigwa nyuma bobo baugite nibu bugatigira kithomo ni gugukira na kinya gukiria gicigo kiu. Mutugi Kare na report eje. Igiki ni gikundi kia mbeu mbithi na rieto Imenti Central Youth Caucus gitongetwe ni kimathimugu na kiria kiritite gutegera kicia mbeu mbithi na gutigira ni bagukaniria na bakiaria ni boneine kuria kunganirwa kwao ni witi na mbere ba kithomo gicigo mbunge kiu bakiuga no kampuni cigwite gicokaga na nyuma tangerekano kiri mpumi thiru cha KCSE bakiuga ritwa batano akini bo bari na grade ya B+ na baria bonere grade ya gwito university aritwa nthigura 300 kiri gicigo mbunge kiu sub county na skuru 49 kiwi gintu bu kinyuka ya ukategera ukona gintu gitibu iburu na unfortunately mantu jaja ja resort chetu
ora tukwendelea no ikwendelea ikithuka na ndine baugite ntaira ya untububu ni kwirita gwita kirima skuru ja kwarania na rito na kuba mataro bakiuga bakajukia skuru imo wandi tuga batu ta youth tukona gwita kwijana gintu kigwitwa mentorship program na ki mentorship program ni je turenda kuikia mentorship ke skuru chetu na turenda mbere kwambiria kujukia skuru pa every ward na tureambiria na ira twita extra county schools na muthia buruba kiromba machibu atongiria banyumba 10 ba makanisa aciari na rimu kuba gwa tambaru na kubatetheria untububu kenda bagatigira na bao bali na ndoni njega na bakomba ukura na mwerekera jumwega discipline neta mwankalira mwana wacho akauma nyombe ku akewe omukoria mutiganirio tikiora mutethia instant ko mutanya thina na mono no ntukumurekeria gwita ge company mbaya bamba kwambiria kunywa drugs bange bakorega kithomo bange ba kwenta into early marriage ko tukomunia twata our generation tukona kwina early pregnancies ariba kuma skuru bageta kugurwa bari ariba nini kwa twizite amwe twigikundi giki kenda tutetheria kuthiria thina iji itukona inyanda kachetu kinya baba kugwata grade tubui kinya bomera ome kinya takabo beta activate taije tu twene ombukiriaja ora bainge bareta either babaretwa nchovine bange kinya bagatonya ke bonda no menya bonda ije takachechi yao bageta bakatithia ngugi mirire ithatu kona muthakane ngire kinya ke bonda nenge akakakara thiurunka kuma gicigo mbunge kia Central nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rekwa ritwa ni mutugi kare Kirente to chekie bana ande antu bairi ni batigi bakwite mutaine jwa Dallas County Embu nyumekera gikuirikana ni kuingana nyuma ya kwaga miruke bakegera ya kuingura siwejirera inganete agekojera bosi pidwa Embu West Julius Kumbule augito chonkoni na ubwitita na mbere kumenya umabubungwa Rita Mwaniki na report cheje Andu arume airi ni matete mioyo yao mwena wa Dallas town ya Embu vuva ya gutonya itangire ria takataka cia kioro kana septic tank na kuthirirwa ni riera na gukua vau umwe nike uratonyete mbere kuthondeka irima riri ria takataka varia riravingarite na varia araremirwe ni kuveva nivo ucio wingi nake aratonyire kumutethia na varia wanake araremirwe ni kuveva na wa oiri makwira kuundari. Ni sikitiko sana kuona vijana wetu wanapotea kwa hali kama hii, wanapoteza maisha yao kwa hali kama hii. Vijana kama wale wameingia ndani ile shimo, hawakuingia kwa hiari. Mmoja ameingia kienda kumnusuru mwenzake. Licha ya kuwa huyo mwenzake naye pia alikuwa ameenda kutafuta mkate wake, kibaba chake cha kila siku ama mkate wake wa kila siku. Kwa bahati mbaya siku yake ilikuwa imetimia, imefika. Mwenzake alipokuja kumuokoa pia naye kabla hajafika nusu, hewa imempungukia na akawa hayuko tena. Ni ajali tu, lakini tunaomba wananchi wajaribu kuavoid mambo mengine. Mtu afadhali kwanza ashauri wale wanajua, maana tangi hilo ni kubwa karibu fiti 100. Sasa mtu akiingia ndani huko hawezi kujisaidia, labda utolewe tu ukiwa maiti. Na varia ekari amwena uyu wa Dallas mararuta mavitie thirikari ya kaunti ya Embu ni undu wa kuremwo kuthondeka marima ma takataka maria magikiro kiria kiagirire na uria mangivota kuthondekeka wega riria mavingara. Kiandakaria ni the movement na maintenance ya sewage line ino tondo korwa sewage line ino ni athondekirwe na korwa ina maintenance in case even the ucio mavere wira wa gukuamura angethire to the main office auge sewage ne ngwamu professionals marute wira wao no nundu wa thina financially young generation mwena thina ambia financially tutie na kindu riu no nginya risk you better die nigetha gwa gukoneke mutu korwa uria turugamirite guku our ward no avatire ku make the line with its own maintenance tutingiona thina utona ekari aya wa uguo ni marenda wira ta uyu gukoragwa ukivewa aria mari na umenyo gwa kuruta na makiria kambuni iria itumikaga kuthondeka marima ta mama magutatakataka cia kioro. Mugambi turai nake kindu ndagika 2 akithie vau na ni nguga andu ara mara pesa na mawira ma mundu kwirutira ti wega tondu agakora ti kwirutira mugambi erutira ndangi atuvonoka no cio ingi athi kumutethia ni nguga thirikari iturorie muno vandu va mundu gukora akirutira mawira tacio na thirikari ivo ya kututirira wira tocio ringi ni gukora ati twaetana evenya
kuti uteithio tuona evenya nundu andu acio agakora evenya riu twetana ni ria ukwa andu acio matingi atutiga. Kuringana na UCPD wa mwena uyu wa Embu West niwe Julius Chumbure arauga ati uthuthuria ni urathi na mbere niguo kumenya ni atia aya airi maracemanirie na gikuo kiao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Minista wa Iwanda Mubarothi Kirimi Kaberia na athereti ati Rais Uhuru Kenyatta ni watumite thoko ya Somalia acoka kairi na ndiunga yawe kiritwe kirore ni Uhuru kienda gutigira kimera giki gikwambira gwikwa nthiguru neje kwambiriria kimya twitite Kaberia ariuga akaritaniria ngugi na bara bonthe bakugwata kimera giki mbaru kienda gukurukia wega bwakio na gukiria moturo janto mawira kirigia na ripoti. Nyuma ya kimera gwatekwa ni mathina nkotho kumania na wagi bwa thoko na nandiru aburu kimera giki kuona Kaweru na thoko kurugurwa kairi nthiguru na Somali na kwirigirwa gucokera kuma kiumia twitite na ndi PS wa Iwanda kana wenda industrialization ya nthiguru neyo ambassador Kirimi Kaberia na sumirite na kuga thoko ije ruguri gukurukira Rais Uhuru Kenyatta na kwa uboka baratumia nthiguru neu nikenda kwagirithiria kimera kiu mwankara turi thai ndendo chokeria kwamba mbere kuwa ngweye yonthe iriti President Uhuru Kenyatta thai nyankayukia thimwani ngonkambiria kuringa Somali ntewetekia Prime Minister kana President ayukia thimwe kwa lakini munene ayukirie thimwe ke aringa na obwo tweta mwanka nao eta abera priority yake imwe imira koinya baba kuwa nkorura mira ntarure na bwakwa ningo woni antomi ni Uhuru Muigai Kenyatta tweta nara tukahakikisha kururwa aketa amekira ke list ya intobira kariria ai president ai munene ontheye alafu kwatuika bau bange ngoeto ikurita ngoetia mukono obo kwatuika kiriskira yonthe ayukitie priority yake imira. I salute him. Kurukia ambassador Kirimi Kaberia na ugite obisi yawe ya PS wa industry ni kirite kathari konthe na kuthingatira kimera kiu kemira na njira ya gukia standard iri kwendeka kirirwa ngirwa keps ndeke industry obwe kurikana ini ndomerete kwethira ni rutererwa Kenya Bureau of Standards in Kenya ko ukikweya na standard ingo hakikisha obwo standard ye mira iwita mbere bobweya boya ile ndi PS yo industry kuringana na priority ira president atoete akaua icho priorities chiawe ndi au kifua mbele nonto inkomenya obwo mira imbi inkomeelewa nkolokiora ntungi ote okuma na ambu akimielewa ruterero rungi kimathi monjori ora ni mukariete wankia menya mita ruga mawatho jara jara kiro saini ntugo yagoro ni waziri ore mjo pita munya maingi jao mono kire ura ugoti kaya kuinyeria murimi akiuga mawatho jau kwena batu munene bwajo gutagerwa kairi ndio nira twenio batu ya kiama muno mantu ne ya levies na fees ira chiekirwa sheriene techi ira twawirite twe stakeholder twawete at least kinya kwa twika lazima turie of course government policy ni ati export chionde is zero rated kwa we zero rated tutekwela babungwa ni ati ringi bareyire waziri areyire ekira fees ire oro muno twawete kinya kwa twika ikoregwa itoregwe that sense ya imera bingi bia mira bia horticulture fresh produce ire tumawa kinya twitoregwe yabo teturegwa chiringi 30 ira chikiri kona ryojo monjori ariuga na brokers batije kene barabara ya irarimi na nyumene kumatokana kimera ke bationeke mukururio na ndi mawatho jaja ni jatarerete kurwa na brokers baba nikenda kumenyera murimi na antu bangi nabo muno area mawa amba antu bate kumenyeka kinya bo ipoto kuwa sheria ninja beye bandikithwe bau bacieta bonthe broker mawa urwethira we Musomali urwethira we Mumeru amba batumairwa mbia bakaura acio na twende ito bamenya muntu watumirwa mbia cia ngwe antu tumamira kana utwa mira ukoya mbia yu ukaura acio atukoya na excuse ati bikibiki takinya imbeterete muntu norerie thimu hiyo inaenda kuwa kitu ya kusaulika uretwa kwithira ukimenyeka kwithira muntu fulani rietwa ryakwire kumenyeka urankwenderia mira kana ngutumira mbia muntu kumenyeka ki reportera Weru TV kumatima ugisiona kebore mbeta mawira kerigia
Utokire nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatana bao 20 ingi na njira indi kuni wona chari ngathe 3:30 mbitagwa NTINYARI KINYUA monanirio mathithio ukari Morin Kome.